Assalamu alaikum. Backtesting'de baştayız. Как обычно, башында biz bir айлык тайфреймге кирип, ближайший фракталдарды белгилеп алабыз, интересный зоналарды өзүбүз үчүн. Так, неделяга киребиз. Рынокто азыр bir айлык, bir жумалык неделя боюнча неэффективный реакция бар экен, значит биздеки точка Б ушул жак, скорее всего. Жана ошондой эле неделянын минимальный базасын снятие алган. Дневной тайфрейм боюнча бул зонаны биз как rejection блок катарында алсак болот экен. Эгерде рынок ылдыйга түшүп кетсе, ближайший фрактальный хай дневной зона боюнча ушул, жана ошондой эле өсүнүкү ба. Так, биздики основной целге жеткенге чейин ушул эки зона биз үчүн интересный зона болуп эсептелет. H4 боюнча карай турган болсок, H4де биздер бул жакта фрактальный минимальный ба бар. Бул жакта снимать этип рынокто реакция болгон. Значит, мен бияктан сиң торговля көрсөм болот покупкага. Запас менен покупка ачам. Соотношение прибыль 1/2. Вот. Так, давай. Ачтым. Более, мындай айтканда, рискованно эмес, более комфортный сделка десем болот. SNR бар, неэффективность бар. Так, буну как свинг торговля катарында ачып койдум сделкамды. Так, H1 тайфрейм боюнча биздеки дневной минимальный база снятие болгон. Бул жакта биздеки неэффективность бар. Пока неэффективностька закреп боло элек рынок. Бул жакшы эмес негизи, бирок рынокто биз покупкага кеткен движенияны көрсөк болот. Так, эми М15 тайфрейм боюнча карайбыз. Рынок боюнча ушу менен иштейбиз эми. Так, эми рынокто карай турган болсок, азиатский сессия биздеки дневной минимальный база снятие берген, H4 фракталды снятие кылып реакция болгон өдөгө. Бул жакта рынок SNRга закреп болгон. Бизде IFVG бар болчу, ушуга тийип реакция болуп жатат бул жактан, жана ошондой эле неэффективность бар. Так, менде бул жерден краткосрокко покупкага модель бар. Соотношение прибыль 2 менен сделка ачам. Так, биз бул жерден покупка сделка карайбыз. Соотношение прибыль 1/2. Ушундай логика менен иштейбиз только эми. Так, H4 фрактал снятие болду. Бул биринчи логика. Экинчи логика бул жактан биздеки IFVG и неэффективность бар, SNR бар. Эми бул позицияны бизге иштеп беришин көрөлү. Лимит алынды. Так, биздеки пока профитке жетип элек рынок. Экинчи сделкабыз свинг торговля биздеки сделка. Так, лимит алынбай калыптыр, свинг торговля боюнча. Жалынганбы? Мейли. Экинчи позициябыз биздеки прибыль менен жабылды. Свинг торговлябызда уже сделка алынган болчу экен. Бул жактан логика түшүнүктүү болду. Эмне үчүн ачканыбыз? Бизде азыр 2% прибыль бар. Негизи аябай жакшы болду, мындай кылалы. Менде бир логика бар, бул логика иштеп берди. Мен үчүн бул жакшы бир позициялардын бири болуп эсептелет. Эми эмне кылам? Давайте могул позициямды көтөйүн, кандай иштеп берет экен. Мен азыр лучше позициямды жаап туруп эле рыноктон чыгып кеткеним жакшы да негизичи. Вот, стоп лосс алды. Вот, ушул нерсени каалабай жатканда негизи рыноктон чыгып кетейин деп аткам, мейли. Так, бул жактан биздеки продажага сделка болгон, мейли. Rejection блокту рынок снятие кылды, дневной минимальный база снятие кылды. Бул жерден карай турган болсок, уже rejection блок бизге не интересно. SNRга закреп бар. Бул жакта неэффективность бар бизде. И IFVG бар, биякта. Эми биз эмне кылабыз? Бул жерде менде покупка сделка чыгып жатат.
стопкаға кіребіз. Соотношение 1:2. Так, мен азыр запас менен стопос коеюн. Лучше ушул мен үчүн туура болуп эсептелинет. 1600. Так, тек профитте мен ошондо 1600, 3200, 3200 койсом, соотношение 1:2 туура болот экен. Эгерде рынок ушул зонага келе турган болсо, үстүңкү хайга чейин сделка ачканыбыз туура болуп эсептелинет. Так, логиканы түшүндүрүп берейин бир сыйра. Бул жерден биздики рынокто H4 фракталды снять, жок. Бул мурунку экен. Так, H4 фракталды рынок снятия кылды. Бул 1. Экинчиси, бул жерде рынокто азиатский сессия буга чейинки иштеп берген логика боюнча ПТЛ снятия кылды. H4 фрактал снятия кылгандан кийин реакция берген. Бул жерде биздики IFVG бар, двойное. Ал IFVG боюнча рынокто реакция болгон, SNR-га закреп болгон ближайший. Биз экинчи SNR жана эффектный исход отработка болгондон кийин биз покупка карап жатабыз. Мындайча айтканда биз позицияга кичине кечип калганбыз. Бирок биз бул позицияны иштеп бергенин көрөлү. Лимит калынды. Бизге уже так, 1000 доллар прибыль бар бизде в данный момент. Так, рынокто уже биз американский сессияны көрсөк болот. Американский сессия ылдыйкы лимиттикаларды снимать эткен ылдыйга түштү. Так, азыр эч кандай позиция алышпайм. Рынок эсиче биздики стоп-лосс менен либо тек менен жабат. Так, биздики рынок стоп-лосс менен жабылды. Так, рынокты өткөзөбүз. Эч кандай торговля кылбайм азыр. Рынокты полностью пропуск эттим. Мындайча айтканда биз азыр прибыльда да эмеспиз, убытыкта да эмеспиз. Так, лондонский сессияны күтөм. Так, ПТХ-ны снятия кылган жок. Давайте лучше рисковать этпейм, бүтөм до конца. Лондонский сессиядан негизи продажа сделка болгон, бирок меники ПТХ-ны снятия албаган үчүн мен продажага кирген жокмун. Азыр меники американский сессиянын ликвидностьтарын күтөм дагы, ошол боюнча мен позицияга кирдим. Бул жерден азыр данный момент бизге покупкага сделка чыгып жатат. Кирип көрсөк болот, сөзсүз түрдө. Так, бул жерде биздики М15 эффектность бар. Так, SNR-га закреп бар. Соотношение 1:2. Так, сделкага кирдим. Лимит калынды. Негизи американский сессияга чейин үстүңкү хайды закреп берсек аябай жакшы болмок. Жакшы, эми американский сессияда бул, скорее всего, биздики новости. Эми биздин стратегия иштеп берди. Бул жактан 1% прибыль. Так, биз уже рынокты пропускать этебиз. Дальше бизге эч кандай модель жок бул жакта. Эми кийинки күндө күтөбүз. Бул жакта модель аябай жакшы болгон, бирок биздики эмне болду? Стоп-лосс менен рынок разворот алып өтө кетти. Лондонский сессияны күтөм, либо американский сессияны. Менде азиатский сессияда көбүнчө ложный подтверждениялар көп болуп жатат. Буга чейинки бэктестингтерде биз байкаганбыз. Так вот, лондонский сессия чыкты. Эч кандай подтверждение жок. Эгерде мен покупка ала турган болсом, дискаунт зонадан кирем. Трендтин башталган зонасы, биткон зонасы. Дискаунт зона меники ушул красный зона. Так, пока ПДХ-ны снятия кылды рынок. Эми бул жактан чистый логика боюнча сделкага кире турган болсом, негизи ПДХ-ны снятия кылды. Пока SNR закреп боло керек. Вот, SNR закреп болду. Эми продажага көрсөм болот. Бирок уже биздики американский сессия ачылып калды. Американский сессия Лондондун минимальный базасын снимать этти. Продажага кирсем болот негизи. Биздин позиция азыр продажада данный момент. ПДХ-ны снятия алган үчүн, бирок фракталды снятия алган эмес. Азыр рынок өдөгө кетип калышы мүмкүн. Мейли.
Вот эми биз закрепти көрүп атабыз рынокто. Мен бул жактан покупкага карасам болот. Так, менде ликвидность барбы? Ближайший неделянын максимальный басын снять алат экенбиз. Эгерде реакция болбосо продажага биз дальше сделканы күтөбүз. Эгерде реакция боло турган болсо продажага без убыток менен жабабыз. Так, көрөлү, биздин позиция бул жактан биринчи отрабатывать этип берет, жок дегенде 1% плюска чыгып берсе. Так, давайте скорости көбөйтөлү дагы. Так, данный момент 0,5 прибыльда. БДХны снятие кылды Азия. Вот, бизде неделянын максимальный басын снятие кылды, 1% биздики рынок прибыльда. Мен азыр без убыток алып койдум рынокты. Эми дальше рыноктун иштеп беришин көрөлү. Бизге кандай рынок иштеп берет. Так, лондонский сессия биздики кичине коррекционный движение алып жатат. Так, биздики без убыток алынды. Мейли. Эми биз азыр бул жактан дискаунт премиум зонаны чыгып алсак өзүбүзгө ыңгайлуу болот. Так. Рынок данный момент дискаунт зонада. Бул жерден бизде азыр модель чыгыш керек негизи. Бул модель более рискованно, бирок биз покупкага кирсек болот. СНРга закреп болду. Давайте улучшение рисковать этпейбиз. Биз буга чейинки өзүбүздүн бэктестинтерден опыт набирать этсек болот. Лучше не стоит азыр рисковать этип. Эми самый главный трейдердин эң биринчи максаты бул өзүнүн депозитин сактап калыш да. Бул эң чоң правила болуп эсептелет. А прибыль бул система менен келет. Потихоньку келет. А самый основной бул биздики өзүбүздүн депозитти сактап калышыбыз керек дайыма. Так, мен IFHVG-га покупкага койдум. Менде модель бар покупкага. Давайте мындай кылалы. Азыр мен покупкага кирдим. Соотношение прибыль 1-2 кылайын. Так, мен лимит камдалды. Эми мен скорость күйзөйүн дагы рыноктун иштеп беришин, бул сделкамдын жыйынтыгын көрсөм болот. Так, менде азыр 0,5 прибыль. 1% прибыльга чыкканда рынокты без убыток алып койсом болот. Буга чейинки биздин без убыток уже рынокто жабылган. Безубыточный сделка менен. Эгерде без убыток койбогондо биздики азыр прибыль болмок. Мейли. Азыр данный момент биздики рынок иштеп жатат. Пока что көрөлү, азыр бул уже модель продажага чыгып жатат. БДХны снятие кылды. Лондонский сессия биздики продажага сделка берип жатат. Көрөлү, кандай иштеп берет. Бул жерден уже жакшы отработка берди. Вот ушул менен мен бэктестингти токтотойн. Логика түшүнүктүү деген ойдомун. Самый главный бул жерден мен өзүм үчүн керек болуп жатат бэктестинг. Эмне үчүн анткени мен өзүмдүн целим бар. Ушул стратегиямды определенный бир убакыттын ичинде системага киргизиш керек болуп жатат. И ошол нерсени YouTube'дан бөлүшүп турам дайыма сиздер менен. Так, мен 4% зарабатывать эттим. Баарыңарга ийгилик, ассаламу алейкум.